باش هر خلکه برنامه زمان و رامان وکه چافکانی که نویه جزانیاری و نرینین هجا لو ماجی ام گرنگ دبینن که هر جاره کسایتی کی زانا و شارزاد واره زمان کردی ده بکن میوانه و برنامه و جاره جی میوانه ما زمانزانه کی کرده کد زمان کردی ده خبتیه هر وها دویجه کردی ده جی خودی کدو برهمه زمانزان و نویسکاری کرد باهوز باران سال 1982 لنافچه لجه یا دیاربکرش دایک بویه چیروک نویس و زمان ناسه دبستان سرطایی ناوین و لیسایی للجه خوندیه لزانینگه دجله یا آمده بشا پرورده بسری کریه سالین زانینگه خداوندیه کووارا تیگریسه کریه سال 2003 تبی هوالین خو زمانی کوواره کریه کردی ولی تیگریسه دست بخباتین کردی کریه بسالان لکردی داره وانهین ریزمان و هشمندی زمانی دانه سال 2015 لزانینگه ماردین ارتوکلی دوار زمان کردی ده دست بخوندنا ماستره کریه یک جری وبرین وقفه موزوبوتامیایه اندام کمخباتا کرمانجیه یک جو آواکارین وشانا واردوزیه و دیتوریا و دکه برهمین باهوز باران ریزمانا کرمانجی زمان ناسی توی میکائیل بلبل فرهنگا بشافتنی فلکلور مسلوک قیزا باوی خواه چیروک ریبرا راستنویسین توی کم خباتا کرمانجیه ام بردوامن لسر و گوهستنا آخافتن زمانزانین هیجا یکود سمپوزیوما چاند زمان و پرورده ده بشدار بون لباتمانا باکوری کردستانی دوی خلقه ده جی امی بهوره لآخافتنا زمانزان باهوز باران گهدار بکن ده آخافتنا خود زمانزان باهوز باران روناهی داویج سر مجارا هشمندی زمانی و هروها بشافتن و دبینه که خلاصیه کردان بزمانی وانه ده همان دمه ده جی وان کسین خودیرول و باندور ده جواکه ده بتایبتی سیاست مدار رخنت که جبر کل گوری پیوست لزمان کردی خودی در ناکهون جبر کو بشافتن که هشتی آستکی گلکی مترسی دار مجارا کو ازباف مجارا شمندی زمانی و بشافتنه بشافتن یعنی اسیمیلاسیون از تکارم از شخورا وسا پیلاسد کم که بیره که ببینیه و ام کرد کتنه بیره و ام نمازانه جوی بیری درکوین امی شو جوی بیری درکوین لی از وقتی تفکرم از آن خلاصیه که ام جوی بیره هانی درکوین خلاصی هو بزمانه یعنی او ام بیو زمانی تکر جوی بیره هانی درکوین و هشمندی زمانی یعنی هشمندی که ام بزانن که ام کردن زمانه کی مهیه دیروک کی مهیه و ام شواد کر جنابا به مسئله درکوین هشمندی زمانی جی او تشتاکو حتی ایرو ما آوا نکریه ما چه نکریه از لسر وی مجار هانی باغفم یک جی بشتی آوا کرنا کوماری حتی ها از 100 سالن با آوایی کی سیستماتیک به دیسیپلین به پلان به پروژه کرد تنتونه کرن هم فیزیکی هم آوایی کی مانوی تنتونه کرن لی اوی همبری ما کسین سردست وقتی کو متونت کن اصل زمان متونت کن وی کاری خود به پروفسیونالیت کن به پلان و به پروژه کن حتی هاش به وی آوایی کرنه از جانوان وک هوتی حفسری جیت فکرم یعنی هوتا کی حفسریه اوی همبری ما هوتی حفسریه ایجار ام کینه و ام چنه ام چید کن از بقاسی کو لباکور مبالا خدای ما کرده ام دا آستا خواستنه دانه یعنی ام تم زمانی خود خواست چیه؟ گازنه امی درکوین جا گازنه بکن امی هواره بکن امی آجیتاسیونه بکن امی ساله دو جارا زمانی خود ببیر بینن 15 سباته 21 سباته 15 گلانه وکا گوتاری سر نخوشی خود لیبنری و پاشی وگری مالی ام برتکا ددن یعنی استانبول İzmir'i ev nehakiyek em li bende ne ku nehakiyek zamanı me bekirin em rabin daxuyani yabidin tişta bibejin hatan ha me ev tişkiriye yani rebaza me estkarım bibejim ku be rebaziye tu rebazık me usa bregu pek li hemberi ve pergali tünegue loma hatan ha duvar zamanı da em biser neketine او تشتی کو حوالا سرسی به خال کرد پلان و پلانسازی زمانی پروژه زمانی او تشت دوی حتان ها بهات نکرن
نهاتن کرن yani hûn dikarin li mîmarekî bifikirin ku bînayekî bê plan bi proje amade bike tiştekî wisa çê nabe tu vê bînaya hanê tu dîsa xera bikî loma em dest sala carê em çê dikin û em xera dikin eger plan û proje te hebe tu li gorî wî tev bikerî tu dikarî bimeşî û tu dikarî bi bişaftinê rejî şer bikî heta em me nekiriye me çima nekiriye em ana li ser hinek tiştan baxifin yek jê ez wextê civaka Kurda ji hêla bişaftinê ve dinêrim ez sê kategorî dibînim kategoriya jêr gel e xelq e evî ku ana hal dervan e ew haya wan ji meseleya zimanî tune mijareka wan wisa tune derkevin derva godariya însanan bikin mijareka bişaftinê wisa nava vî gelî de tune kes vê mijarê naaxive ew hişmendî ew zanîn ew xwendin jî tune ku li ser vêya bifikire û li derve zik li pêşiya zimanî ye însan li derve zikê xwe difikir li bajara Kurd birçînên zikê xwe difikirin ziman nabîre însana û hêla hişmendî de jî tiştek tune ye ev kategoriya jî re kategoriya ortê kesên ku ez bêjim xwendin e bi derfetê xwe çûne zanîngeha bûne mamoste bûne ez bêjim bijîşk bûne parêzer kategoriya ortê jî ji ber ku xwendiyê ji ber ku hay ji van meseleye heye hişyar bûye biçêkî ji xwe kesê ku an havan karê hanê dikin yani karê Kurdî karê ez bêjim Kurdî dikin bi piranî ev kesin mamoste ne parêzerin ev qada ku ez bêjim kategoriya ortê tebeqa ortê vî karê hanê giş ev dike kategoriyek dimîne ew jî kategoriya asta jor em dikarin vana bêjin siyasetmedar karsaz bazirgan giş asta jor da ne hişmendiyeka pasîf bu an re heye yani wextê qala ziman dikî zimanî dikî dibêjin baş e em Kurdin lê tiştekî nakin siyasetê ew diyar dikin erk destê wan da ye hêz destê wan da ye lê tiştekî jî wisa wextê tu li meydanê dinîrî tiştek tune yani serokê şaredariyê ji wir tê diyar kirin serokê şaredariyê serokê bajarekê serokê bajarekê wexta xemxurî Kurdî be çima li wî bajarê li wê şaredarî Kurdî tune be loma wextê ku gotineka me pêşiya dibe av ji serêkaniyê şolî dibe rîşo dibe bi min serêkaniyê ew e lê hêza motor hêza ku dikare hem êjor bitengişîne hem jî êjiyê hişyar bike hêza ortê hêza ku ez bêjim mamoste ne nivîskarin weşangerin evî karê hanê dikin divê em vê kategoriya hanê baş bi serê xwe de bicî bikin ku anha rewşeka me ya bi vî awayî heye dibêjin ji bona ku tu xwe tedawî bikî pêşî gere tu nexweşiya xwe qebûl bikî em Kurd bi giştî wek netew millet em bi giştî me negotiye em nexweş me negotiye yani em xwe nexweş qebûl nakin ana wextê hûn derdkevin nava bajêr digerin yani ji hêla bişaftinê de asîmîlasyonê de yani nexweşin em giş lê weka ku em ne nexweş bin em dijîn yani Kurdê ku hatiye ketiye bajara weka masiyê ku ji avê derketibe yani mekan hat guhertin gund çû li daneyên daneyan binêrin sala 1905 da sedî hefteyê Kurda li gunda dijî sedî sî li bajaran in îro tersa wî ye ew gund ew civak ew ode ew tişt çû bajar hat ket çûna wî bajar temsîla Tirkiye temsîla Kurdî nine yani ez li Amedê dijîm yani ez tiştekî aydî Kurdî li nava vî bajarê nabînim bajarê min e yani ez şewa dikim yani mekan guherî 100 sal berê Kurdî bi gelek zimana re şer dikir li îro nikare bike em xwe nexapînin yani li Qerejdağê mesela di zamanê Osmaniye de dewletê Tirkmen anîne bicîkirine ew Tirkmen çûn ku derê tevbûn Kurd Kurdî de axivane çima di gunda derfet aynî bû li îro ew derfet ew guherî dem jî guherî yani 100 sal berê Kurdî li gunda li wara şêm bû ceryan tune bû telefon tune bû kompîter tune bû tiştek tune bû îro giş hene yani wexta ku hevalên meqala plansaziya zimanî kirin em tim dibêjin zimanê me zengîn e ya zimanê te li ku ye zengîn e yani ez bêjim tu peyvê xwe te hîn xweşkayî ferhengek amade nekiriye zengîniya te di nava devê kalê te de pîra te de maye ew dimre ew peyv tev pêra diçin wê gore hane yani te ev tişta hanê nekiriye û asıl Kurd ne milletekî nivîskîn e milletekî devkîn e çîrokê wan xebroşkê wan kilamê wan nifrê wan gelek tiştê wan hîn jî di devê xelkê de ne hatine qeyd kirin tu ranevî ez bêjim herê mana gelek cara em dibêjin vay
سردستی ما تشتی مجمد زینه چیروکی ما کلامی ما تشتی مجمد بن راست ددزن لیتو بخو زانی چیه ده تبرهف گریه یعنی تا 15 ساله شهرداری برای بریه الباتمانی تا بشکا فولکلوری وکره تو بکتا گنده خود چخاز چیروک و خبروش و مسئلو که تهبونه تا گش قید بکره تا نکر جبر چی تا نکر جبر کو پلانسازیه تا تو نبو یعنی پارتی می سیاسی گش دری وانخن یا مسئله که جدیه یعنی مروفک اگر مسئله زمانی فهم نکره به چه سیاستی بکر سرنا به ملت که از بیا فهم نکم یعنی فراست چیه حوالا قال کر پشتی شورشه ای شورش کینگا 5 سال باشه ما زمان نزره که تو 5 سال باشه و خزینه جبنی عرضه داخلی زیرش قیمتا خو نکره زمان قده یعنی تو زمان خو مدرنیزه نکی تو ترمینولوژی خو چه نکی تو فرهنگ خو چه نکی رسمیستا خو چه نکی 5 سال باشه تشتگ نامینه یعنی اوانا آماده کاری ندوی تو بکی لیچه کرنه زمان از دویشن بگشتی فراست همه از زمانی دا پروبلم هیه ام زمان وکا علاوه که تفکر دنوا سیاست همه دا جوک علاوه که پولیتیکه نه تشتکی دنه چونکه بگشتی جیان آوان بگشتی نب کردیه یعنی اجانات بجم چه پرسکری که دولت کردی هبه سیاست همه جیه یعنی ایدی پرسکری که می بچوک جیناوا مده جیه ام بخو بهر نکار دولت دهیلتی دولت آخود که دنوا مده جی از بجم اف پرسکریک ایدی بخو دنوا بیترس نوا سیاست همه ده اجاره وکیل منه تمثیل منه هشته سر ناویت بریار هاده سر ناویت تشه مجلس سر ناویت شهرداریه بره هاده به اف انسان دوی جمن هشیارتر به ده مثلا زمانی ده پر بالدار به یعنی باور بکه از جانل دیاربکر دنیرم یعنی ادترسم از دویجم یعنی 15-20 ساله یعنی تکر کرده نکر چو و جیه که زمانه تلی بقده تو ایدی نکاری دعوت اشتکی بکی هر مالت یه دعوت کردی بکد شاید کی هر سیواسه بکه نمانه کرد نمانه یعنی تو قلا کردی بکه بیشتر بشه نیدن باسی دیورس او حسیات او جوش او تشت وقتا بقده لوی داری ایدی او خواتا هانه جی تو نکاری بی خواتا هانه بکی ایجار ده کاتگوریا خواستنی دا مگوی امتم دخوازن امتم دخوازن دبی دیسویه که ثباتی دبی هرم پیشیا ملی ایتمی سر مسئله مجاره که دیاربکر گو هرم پیشیا شهرداری گو نا شهرداری نامه چما شاشتی فهم کرد شهرداری هم نجی کاری خوب زمانی مناکی از نکارم شخو بخوازم دکارم شخو بخوازم اصلا شخو وقتا گل طلب بکه اف مسئله حال دبی يعني او هشمنديامه تشتامه كتي قاده كوسا تانك كتي مثلا از بيجم كردي داري 15 ساله ري زمان هينكرين يا زمان جناب درس لنگه تشت شامت دوند ده يعني تو چه ري زمان گرتيه مثلا درس هشمنديه درس بشارتني چما دسازي كردا دتونه گره درس كوسا به يعني اگر مالته كتي مالته شاوت تاتي بخچه خو چيت كيه في اگر يعني بتفينه تشتكي بكي نملتك او قاس كاتينه او ديروكك ما تاريخك ما يعني ازجانات بهم هر حلم خونها بينن يعني نينك جمره لازمه تشل جمره لازمه يعني تو هز بيجي هزامات راد بي قدر باجارك وك اسطنبول يدغو هريني هزا ده هي مامۆستا باهۆز ددۆمینە و دبێژە گۆگەرە کورد ji asta xwestinê derkeve ji ber ku xwedî hêze lewma pêwîst e bikeve astazanînê de û nabe parçebûn bikeve xebata zimanî de herûha nabe weke berê em xebata xwe bi bê plan bikin û amajebûyekê dide ku hebûna Kurdan û çarenivîsa zimanê wan di destê wan de ye. Wêçexê ji wê asta xwestinê derkeve yani em hestiyarin ha asta xwestinê derkevî çi ast hene asta tedî çar hep fiîlê lêkerê Kurda hene xwestin zanîn karî wêrîn ji asta xwestinê derkeve êdî asta zanînê ev tam em zimanê xwe ana tişt Kurda giş bipirsî zimanê xwe dixwazin tam em giş dixwazin belê em dixwazin êde kerem kin demek bi xwestinê tenê çê nabe xuya bi xwestinê tenê çê nabe zanîn gerek bikeve dewrê zanîn jî bi aqil re eleqedar e hêza me heye em êdî hêzin em dikarin tirsa me jî çû em diwêrin jî lê problem di zanîna me de heye û wextê ku mesele diba meseleya zimanî
Ya belki nava meda Kurdaki komünist, oldar, dindar, sosyalist, belki gelek cüre insan hemen, belki yek ezdi ve yek alevi ve ne probleme. Tiştan umet yine cem her zamanı. Te mesela zaman da emtkarın van hamun nasnameyi khubidin hele ki nasnameyi khoya asıl binerim. Le vakti az qada zamani da dinerim anha platforma zamani heye. Jbo Kurdî dixebit. Tora çandu zamanê Kurdî heye. Hevala wan berpirsiyarin lê tor du roja civiya dûre çem û çem. Ana nizanim kîne çi dikin çawa dikin. Ê wê 300 insan Diyarbekir civan de we du roja nîqaşa çi kir ji bo Xwedê? Kes nikare hesab ji wê bipirse yanî. Ew tora çandu zamanê Kurdî heye. Ji xwe re segnandiye dîsa weka berê wek tezepa berê daxuyandiya dide bîranîna ev nîne insana nexapînin. We çêkir heqê wî bidin. Vê dawiyê jî mesela hes Kurd derket sersera ser çava. Ya di meseleya zimanî de em çima dîsa bibin 4 berçe 5 berçe. Yani zimanê Kurdî zimanê herkesiye ya ne zimanê malê bavê min ha zimanê herkesiye. Ez çiqa pê dişewtim tu jî gerek pê bişewitî. Loma wexta hereketek a zimanî çê dibe gere meriv ferqê nexe nava Kurda. Gazî hemû Kurda bike. Di kîjan partiyê de dibe bila be. Mecbûr e bê wê derê. Ji ber wê yekê jî wextê me rabû me xwest em tiştekî bikin divê em di meseleya zimanî de ferqê nexin nava însanê xwe. Gazî kişa bikin. Godariya însanê xwe bikin û plan û projeya xwe li gorî vê civakê vê mileta hadê çê bikin. Wextê min çiqa heye? Yazdı da peten olmazdı. Hene. Tam çarê ez zû axivîm. Yek jê feraseta şaş a ku ez tikir nakim fam nakin mesela me got ziman weka alavekî hesab dikin. Ya ziman ez ma tu çawa razbî Kurd û Kurdî ji hev cuda dike hela ji hev cuda ke çi dimîne? Tiştek jî namîne. Kurd Kurdî yekin ha ew her du pey yekin yani tu yekê nikarî ji yekê derxî. Ew hev tamam dikin. Îjar wek Kurd eger tu qebûl bikî ku tu nexweşî evê ku te tedawî bike jî dîsa tu yî. Kesek ji derve nayê karê me tiştê me çê nake. Nexweşî ezim evê ku xwe tedawî bike jî ezim. Keskî di nayê vêya nake. Çünkü cana em dipirsin mesela tê ser mesela zimanî dibêjin heta zimanê me nebe zimanê bazarê heta zimanê me nebe zimanê perwerdeyê zimanê me rizgar nabe. Tamam sersera ser çava. Evê kî vî zimanî bike zimanê perwerdeyê? Evê kî bike zimanê bazarê? Qey Kurdê Amerîkayê werin vêya bikin. Evê Türk İstanbulê werin vêya ji me re çê bikin. Ev ya ez û tu dikin ha kes nake yani. Xebatê ku ana ser sibê Mamoste Mikaîlî nîşan da. Yani tu li benda çi disekînî ez bêjim te vay 30 sal paşê te got vay ez ê dewletekê ava bikim. Karê ziman benda 30 sal paşê disekine 2013 da wexta ku biryara Weqfa Mezopotamyayê a çêkirina zanîngehê hat îlan kirin me mize kir ku yani zanîngeh ne weka dikanekê tu vekî ha serê zibêk haydem sibê zanîngehê vekî tiştekî wisa tu ne? Tu pêşî gere zimanê xwe bi hev dî rastnivîsa xwe amade bikî yani. Sî weşanxanê te hebin her yek bawayekî dinivîse ev viya wey nabe. Bi 100,000 peyvê te hene her yek bawayekî dinivîse tu gere bana bawayekî bigînî hev. Ya ferheng mesela sloganek meşhur di nava devê me de heye zimanê me hebûna me ye. Ya zimanê te hebûna te be ziman çi ye? Ziman hücreya herî piçûk a zimaniya manîdar peyv peyv. Ez bawer nakim Tirka peyvek xwe jî li kuçeyê îş dibe peyvek xwe jî. Tom kirin ha pere dane çûne gunda yek bi yek tom kirin yani. Ana em li Kurda dinêrin ya tu diçî gundekî bak halekî rûdinî ya peyvê wisa ji te re dibêje ez ferhengê ve dikim tu ne? Li vir dinêrin tu ne? Kalovê peyva çi ye? Mana ev e. Ya ziman eger tu qîmetê didî zimanê xwe pêşî gere tu peyvê zimanê xwe berhev bikî. Herî dawî kekê Mehmet Demîr ji bo şaredariya Batmanê wexta ku destê me da bû em axivîn me got yanî ji bo vî milletê hinek tiştê ferz hene ferz. Divê meriv zanibe ferziyetên vî milletî çi ne? Bi min bi qasî ku ez 20 salin di nava vî karî de me ez dibêjim ku ferheng dewleta zimanekî. Pergala zimanekî. Ez Kurdê mê başûr jî rexne dikim yani. Li wir jî yani xwezî way ma kurman ji wê derê tu ne bêjem ser kurman jî de axivin.
kerem kin belawan hazır bikira ferhengeka mezin em nizan çene peyvê me hene em texmîn dikin em dibêjin 300,000 400,000 peyvê me hene em nizanin ji bo çi em nizanin folklor em bi folklorê pesnê xwe didin çîrokê me xebroşkê me meselokên me kilamê me stranên me hene ê li ku ne di devê xelkê dane ev êdî em diçin ba dengbêj em dibêjin ka kilamekî bêje dibê min ji bîr kiriye em nizanin çima êdî civat nagere ode tune tiştek tune tu nava 10 sala da tu vî tişta henê top nekî berhev nekî ew tiş çû qediye yani îro şaredarî nek destê me de vegerin binêrin mîrasa wan çi ye rê herkes dikare çêke parçî herkes dikare çêke te ferhengek çêkira ew îro sed heb jî qeyûm bihatan ew ferheng îro malê gelê Kurd bû te hezar pirtûkên cîhanê edebiyata dünyayê te koma wergerê çêkira te wergeranda xizmetek bikira sed heb jî bihatan ew pirtûk dîsa li meydanê bû te hezar filmên sînema filmên cîhanê te dublaja wan bikire binivîsa wan bikire ew diket xizmeta vir termînolojiya şaredariyê 2005 peyv çawa di nava 15 sala de nat çêkirî gerek bada çêkirin evan tiştê ku ez dijimêrim hemû sebebên wê em bê plan bê proje bê bername ne û em newêrin xwe rexne bikin em ditirsin ha yani qada siyasetê de xusûsî pirtûkek fûq heye mesela parhesiyayê meriv ku karibe rastiyê ji hev re bêje divê însan gelek cara ditirsin rastiyê ji hev re bêje ez rastiyê bêjim belkî tiştek bê serê min belkî tiştek bibe lê tiştekî din jî heye ku bi meriv rastiyê nade gotin ew jî ez jî pişta min jî kule pişta ziya jî kule em her du jî siyasetmedarin jiyana me bi Tirkiye ez rabim bêjim ya ziya tu çima wisa ziya jî bêjim tu çima wisa ez ê dengê xwe nekim aniha siyaseta me de ji bo Kurdî bi giştî modeleka ku tu bêjî li Kurdî fesilandî ez nakim ket didin li ber xwe didin yani gelek êşê telayî jî dibînin lê mixabin ew zimanê dewletê ku ez bêjim di serê destpêkê de wextê ku gotin em diya bikar bînin tişnabe zimanê me hîn ne hazir e zimanê te kî hazir bike ê binêr te zimanê dewletê bikar anî îje tu an em karî zimanê dewletê dev jê berdî tu nikarî çünkü te siyaseta xwe li ser wî zimanê ava kiriye te peyvê xwe gotinê xwe perwerdeyê xwe li ser wî zimanê ava kiriye fermo kerem ke ma ziman tiştekî wisa ne ku tu tekî cemadankê ka îro ez dexim sibê hîn bibim yani cana hinek dihatin Kurdî derê digotin ez dixwazim 3 meha de zimanê xwe hîn bibim got tu 3 sala de dikarî hîn bibî 3 meh çi ye min emrê xwe dayê dîşî şev roj ez dixebitim weşanxane heye pirtûk hene peyv hene ya behreke behr ez cana ez ecêb dimîn me dibêm her hal belkî ji bela ku ew qas mezin e jî em pê nikarin yani gelek tiştê me yani mîrasa herî mezin a milletekî teminata milletekî zimanê wî ya ew ziman ji ortê rabû ew temînat ji ortê rabû loma yani hevala got ez bawer dikim van pêva ji rewşê tiştê ku hatine serê me van salê da wî ez hêvîdarim me aqilekî baş girtibe û eger sibê roj derfet ketin destê me şaredariyên me karên me li vê derê edibêm em gere xwe dubare nekin em tekrara nekin kampanyaya o kampanya mesaj cer kampanya çêkir ev tenê ne îşî kampanyaya xwe jî çêkê lê dubarekirin di meseleya zimanî de ez dikarim bêjim ku xwekuştina me ye gerek em xwe dubare nekin maya na دقائق تمام ez wê deqê jî bixwe yani beş gelek tiştê ku minot kiribûn hebûn lê ew ê wextê min têrê neke ez peyveka Hannah Arendt ez ê bêjim di reportajeka xwe de wextê ku piştî ew xas fikir û raman û tişta jê dipirse dibêje çi dimîne ew jî jê re dibêje ziman dimîne îro tu bixwazî Kurda nas bikî 5000 sal be Kurda hemû tiştê xwe di zimanê xwe de qod kiriye her tiş li wir e û em gerek ne tenê ji zimanê xwe hez bikin em gerek ji zimanê xwe bawer bikin Ehmedê Xanî di wê gerînekê de ji zimanê xwe bawer kir
و رابو گو از نا از به زمان دنا نیست از این کردی بنویسم و نویسی جی و چاق خدا جی بوستون لو ما دوی معرف به حس کردنی را درست دجی و زمان خود باور بک چونکه اکو دجمن اکو سردستی تا خوازه چپ کزانی باوریت اگر به زمان تا نمی نه قدیه مسئله سپاس بوەرگرتنە وان زانیاریên کەمیناک û hêja em her dixwazin di mêvandariya kesayetiyên şareza û pispor de berdewam bin. Da ku xebata di ber zimanê Kurdî de geşepêdan û pêşketineke mezintir bibîne, heta hevdîtineke din her şad û bextewar bimînin.